Nikola Tesla, moji izumi. Nikola Tesla, čovek blistavog uma, zadužio je čovečanstvo svojim pronalascima i uspeo da ostvari svoj dečački san. Autobiografiju pod nazivom Moji izumi objavio je 1919. godine u nizu članaka za američki časopis Električni eksperimentator. Da su izumi ceo njegov život i da je njima sve potčinio, govori naslov ovog dela. Anegdote iz detinjstva deo su ove autobiografije, u kojoj nam se otkriva običan svet jednog neobičnog čoveka. Vratimo vreme i zajedno s Nikolom Teslom prošetajmo stazama njegovog detinjstva. Dok nam priča o svojoj pustolovini u crkvi, poverava nam da je za njega to iskustvo jedno od strašnijih. Ispričaj šta se dogodilo toga dana. Kako razumeš očevu reakciju? Kako se Nikola tada osjećao? Narator jednostavno i dinamično pripoveda o danu kada je postao junak. Pronađi u tekstu primere za ovu tvrdnju. Nikola je u svom kraju bio poznati kao šampion u hvatanju vrana. Koja je tajna njegovog uspeha? Jednog dana zbilo se nešto neobično. Šta mu se dogodilo? Kako je Nikola tada reagovao? Ova i druga pitanja naći ćeš u našem literarnom kutku. Pažljivo ih pročitaj, odgovori na njih i svoje odgovore pošalji na naš e-mail. Autobiografija. U autobiografiji pisac opisuje svoj život, od rođenja do trenutka kada delo piše. Istinite činjenice kazuje na originalan način i ima lični odnos prema događajima i ljudima o kojima piše. U našoj književnosti najpoznatije su ove autobiografije: Život i priključenija Dositeja Obradovića, Uspomene, doživljaj i saznanja Milutina Milankovića, autobiografija Branislava Nušića, autobiografija o drugima Borislava Mihajlovića Mihiza. Ko je bio Nikola Tesla? Nikola Tesla, fizičar, akademik, jedan od najpoznatijih svetskih pronalazača i naučnika u oblasti fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Njegovi najznačajniji pronalasci su obratno-magnetsko polje, transformator, prenos radiosignala, efikasniji prenos električne energije na daljinu. Zahvaljujući njemu, izgrađena je prva hidrocentrala na Nijagarinim vodopadima. Istraživao je rentgenska i kosmička zračenja. U autobiografiji Moji izumi želeo je da objasni mladima gde su koreni uspeha i kako treba razvijati istraživačke sposobnosti i radoznalost duha. Nikola Tesla o svom detinjstvu. U dječaštvu sam patio od čudne boljke. Priviđale su mi se slike, često praćene jakim bljeskovima svjetlosti, koji su mi mutili pogled na stvarne predmete i utjecali mi na misli i dijela. To su bile slike predmeta i događaja koje sam zaista vidio, a ne onih koje sam zamišljao. Kada bih čuo neku riječ, pojavila bi se živa slika predmeta u moje viziji. Ponekad nisam mogao razlučiti je li ono što vidim opipljivo ili ne. To je u meni izazivalo veliku nelagodnost i zabrinutost. Naš predlog za rad u grupama. Radnja ove priče može se podeliti na 4 celine. Na primer, praktično sam bio prognan i bio sam junak dana. Dan kad sam počeo da poštujem vrane. Nedokučive tajne uma.
Ovo su naši predlozi, ti mi možeš da smisliš svoje. Formirajte u razredu 4 grupe, u tome će vam pomoći nastavnik, odnosno nastavnica. Neka svaka grupa prema svojim sklonostima odabere po jedan od ponuđenih zadataka. A uz obradu ove nastavne jedinice nalaze se i prilog u kojem možete naći zadatke za sve 4 grupe. Svoje odgovore pošaljite na naš e-mail. Tesli u čast. Kada bi jednog trenutka prestali da rade svi Teslini pronalasci, industrija bi zaćutala, tramvaji i vozovi stali, gradovi ostali u mraku, a fabrike bi bile mrtve. Rečeno je pre skoro 100 godina. Kada je Nikola Tesla umro, gradonačelnik Njujorka, LaGuardia je rekao: bio je jedan od najkorisnijih ljudi koji su ikada živeli. Ono što je stvorio veliko je i kako vreme prolazi, postaje još veće. Tek posle smrti Tesli je priznat patent radija, izum koji se do tada dičio Marconi, koji je za otkriće radija dobio Nobelovu nagradu. U Teslinu čast, 2 termocentrale u Srbiji nazvane su Nikola Tesla A i Nikola Tesla B. Po njemu je nazvana Međunarodna jedinica za magnetnu indukciju, Tesla. Potom, naziv aerodroma u Beogradu je Nikola Tesla. Američki hard rock band Tesla nazvan je po našem naučniku kao izraz zahvalnosti što im je omogućio struju bez koje ne bi postojala električne gitare. Njegovo ime je 1975. godine uvedeno u Dom slavnih pronalazača Amerike. Ime Nikole Tesle nalazi se na popisu 100 najznamenitijih Amerikanaca. Astronom Milorad Protić nebeskom telu asteroidu koji je otkrio dao je ime 2244 Tesla. Čuveni muzej voštanih figura Madame Tussauds, njujorški ogranak slavne londonske kuće, priprema figuru Nikole Tesla u vosku i postavit će je pored Aleksandra Bela, pronalazača telefona. David Bowie, britanski muzičar, tumači ulogu Tesle u filmu Prestiž. Miloš Crnjanski, jedan od najvećih srpskih pisaca, napisao je dramu Tesla. Provežbajmo. Odredi književni rod i vrstu dela, moji izumi. Književni rod, epika, vrsta, autobiografija. Odredi temu ovog odlomka. Svoj odgovor poslaćeš na naš e-mail, a ovo je naš predlog. Tema odlomka je deo Teslinih sećanja na detinjstvo. U školskoj učionici je bilo nekoliko mehaničkih modela koji su me interesovali i usmerili moju pažnju na vodene turbine. 30 godina kasnije, Tesline se ideje realizuju na mestu kojim je bio očaran. Koje je to mesto? Tako je, to su Nijagarini vodopadi.